Dragi poštovani gledatelji, slušatelji, pratitelji, naš dosadašnji podcast, Ankast podcast, hakiran je. To znači da smo nekome zasmetali, da nekome idemo na živce i to nam je samo još jači poticaj da nastavimo s radom. Naš novi podcast zvaće se Felix Contras podcast. Želimo pokazati što se malo retrospektive, što se dogodilo 1925. Što se događa 1926. i naravno na političkoj sceni u svijetu, a i dira se malo bočno i nas, jer Hrvatska je članica NATO saveza. Naravno da nije postala članica NATO saveza po Ustavu, to se na brzinu mijenjao zakon, zato da bi Hrvatska legalno mogla postati članica NATO-a trebao bi biti referendum u kojem je preko 50% upisanih birača plus jedan birač trebao biti da bi Hrvatska to postala. Međutim, znajući oni koji su to vodili da to neće biti postignuto, oni su napravili da je bilo dovoljno samo da bude relativna većina, većina od onih koji su izašli na izbore, što je bilo nekih 26-7%, nevažno, uglavnom daleko od onog broja koji je bio potreban da bi to bilo legalno onako kako je to bilo predviđeno Hrvatskim ustavom. Ali Hrvatski ustav je naravno upravo tu zato da se krši od strane onih koji bi ga trebali najčešće čuvati i boriti se za njega. Naš novi podcast koja je zamjena za naš hakirani Ankast podcast, Felix Contras podcast. Ovo je prva emisija, pozabavit ćemo se malo 2025. i s onim što nas čeka u 2026. Kao što ste mogli vidjeti, prošla godina bila je opterećena ratom koji traje već od 2022. Rusija-Ukrajina, gdje se ne nazire mir, gdje nijedna ni druga strana ne želi pristati na mir, iako se sve očitije postaje da postoji određeni dogovor između Washingtona i Moskve, gdje se Europa, to jest Europska unija, zahvaljujući netalentiranim likovima poput Ursule von der Leyen, našla u procjepu. Jer čak i ovi veliki mega moguli korporacijski, tehnološki tipa, recimo Musk, zalažu se za to da se Europska unija raspusti, da se eliminira, ali ne iz ljubavi ili zbog nekog posebnog razloga, nego jednostavno oni su svjesni da kapitalizam ulazi u svoju novu fazu, da ulazi u svoju takozvanu digitalnu fazu digitalnog robovlasništva i da više neće biti težište na tome ko proizvodi, nego će težište biti da se kontrolira tržište i da se uzima provizija od svake transakcije. To je ključna stvar. U tom procesu Europska unija je postala višak. Zašto? Zato koliko god ona bila kilava, nesposobna, zahvaljujući kadrovima kao recimo Kaja, Kalas i slični, ona je u stvari određena brana, jer ovdje se ipak brane kakva takva ljudska prava, kakva takva radnička prava. Prema tome, tu se nešto pokušava ušićariti. Ali inače Europa, zahvaljujući ratu Rusije i Ukrajine, ona je lagano, polako, ali sigurno počela tonuti, prvenstveno zbog toga što je počela tonuti i Njemačka. Njemačka bez ruskih minerala, bez ruske nafte, bez ruskog plina, ona jednostavno nema nikakve šanse jer njena industrija ne može funkcionirati na taj način. Ova lijepa ponuda od Sjedinjenih Američkih Država da se od njih ili preko njih kupuje ukapljeni plin, a uglavnom se radi o ruskom plinu koji se prodaje Amerikancima direktno ili indirektno, i onda se opet prodaje Europi gdje naravno američke takozvane transnacionalne korporacije, oni vole spominjati da su multinacionalne, ali su daleko od toga da bi bile multinacionalne. One zarađuju ekstra profit, ali Europa tone. Cijela priča odnosa Londona prema Berlinu i prema Moskvi je još od 1903. od Mackindera, jednog od značajnijih geostratega, koji je naglasio da se ne smije dozvoliti ni pod razno da se napravi osovina Berlin-Moskva. I to su s ovim miniranjem, a recimo imali ste bivši predsjednik američki kad je se kandidirao za predsjednika, u njegovoj kampanji se non stop ponavljalo ukoliko ja pobjedim neće biti nikakvoga Nord Stream 1, Nord Stream 2. Na kraju su jedan i drugi minirani i nije ustanovljeno dan danas, iako se već postoje određeni dokazi. Na kraju Njemačka je neke ljude tražila da se izruče, pa čak i jednog ronioca koji je u tome sudjelovao, inače pripadnika bivših specijalnih snaga Ukrajine, oni ga jednostavno nisu htjeli izručiti, nego se slučajno tu našao nekakav auto sa diplomatskim tablicama koji ga je žurno prebacio
u Ukrajinu. Prema tome to pokazuje da recimo ovaj sukob između Ukrajine i Rusije, da je to krenulo praktički jako davno, prvo raspadom Varšavskog ugovora i zatim sustavnim širenjem NATO saveza na istok. Rusija je nekoliko puta upozoravala da im se to ne radi, da se ne ulazi i na kraju imali ste i puč 2014. Taj rat je praktički počeo 2014. kad je Juščenko srušen sa vlasti. Imali ste takozvani velike proteste na Majdanu. Poslije je iscurilo da je bilo plaćenika koji su pucali najizmjenično i u snage sigurnosti u protestante da stvore što žešću atmosferu kako bi se što više ljudi okupilo i kako bi se zakuhalo, a ne bi li Juščenko pao. Juščenko je pao, on je pobjegao naravno u Rusiju i nakon toga dolaskom ove ekipe koja je došla na vlast, a posebno ovo zadnje što je Zelenski, njegov interes je potpuno drugačiji, mislim, nego što je interes u Ukrajine bilo da je ostala izvan tog sukoba. Ukrajina je trebala prihvatiti, jer politika inače umijeće mogućeg, trebala je prihvatiti da uđe u Europsku uniju, ali da ne uđe u NATO, tražiti naravno dodatna jamstva. Međutim, to se nije dogodilo, ali već smo vidjeli i prije toga sa Minskom 1 i s Minskom 2 da situacija izmiče kontroli, a zadnje je bilo kad je i već u Istanbulu s pomoć Erdogana dogovor između Rusije i Ukrajine u zadnji tren otkazan na intervenciju i dolaskom Borisa Johnsona, bivšeg premijera Velike Britanije. Dok se taj rat zakuhavao, dodatno ovo ljeto on je uredno sa svojom obitelji bio u Grčkoj, prčkao se u moru, a stotine i stotine ljudi su ginule i ginu iz dana u dan. Ubijaju se dva kršćanska slavenska naroda i to Europi sigurno nije u interesu ni na jedan mogući način. A ono što se zaboravlja za vrijeme Busha mlađeg, da je Putin pokušavao čak i da se Rusija uđe u NATO savez, ali ona je iz toga odbijena, što je vrlo lijepo objasnila Madeleine Albright, rekavši da nije u redu da Rusija sama koristi minerale s kojima raspolaže. Jer to bi oni malo uzeli. Isto kao što su Ukrajini uzeli. Ukrajina je praktički ostala već sada bez 20% teritorija, što znači da se cijela arhitektonika Jalskog sporazuma tijekom Drugog svjetskog rata raspala. Tu ste imali iskorak i što se tiče Kosova, sad imate i iskorak što se tiče Kijeva. Što se tiče Kosova i Vojvodine, tu bi se moglo raspravljati s obzirom da je Badinterova komisija rekla da su republičke granice državne, međutim nije definirano do kraja što je bilo sa Kosovom i Vojvodinom, međutim to je za neku drugu priču. U svakom slučaju, već sada se priča otvoreno da više niko ne spominje Krim kao dio Ukrajine, nego to se već smatra da je to kao normalno, da to spada pod Rusiju. Prema tome sad svaka zemlja u svijetu može nešto zatražiti od svojih susjeda. Isto kao što poljska desnica gleda malo oko Lavova, onaj istočni dio što su izgubili sporazumom Hitler-Stalin, to je Molotov-Ribbentrop 23. kolovoza 1939. Isto tamo i Mađarska nešto gleda od Trianonskog mira što je pripalo Ukrajini, a i Slovačka ima određene svoje pretenzije prema određenim dijelovima teritorija ukrajinskima. Ono što se Ukrajini najgore može dogoditi ako se rat nastavi, a to je ako Rusija krene sa svojom vojskom krene prema Odesi. Ukoliko bi uzeli Odesu, najznačajniju luku na Crnom moru, oni bi praktički u potpunosti potonuli iz jednostavnog razloga zato što bi Ukrajina ostala bez izlaska na more. To je recimo ovaj dio evropski. Naravno imate zakuhanu situaciju koja se zakuhava iz istog izvora, odakle je zakuhani rat Rusija-Ukrajina, a to je recimo na ovim takozvanoj jugoistočnoj Europi ili neki što zovu to dijelom zapadnim Balkanom, a to vam je situacija kakva je u Crnoj Gori, neriješena. Imate podjela sjever-jug, ovaj pro-crnogorski i pro-velikosrpski. Imate Makedoniju, istočna zapadna, ovaj istočni dio koji sebe vidi kao dio buduće zajedničke albanske države. Zatim imate situaciju Kosovo, gdje je sjeverni dio Kosova, u kojem je nekad bilo 20% srpskog stanovništva. Taj postotak je pao u cijelom negdje između 4 i 6%, zavisi kako ko broj. Međutim, to su također velike napetosti, jer Srbija smatra svojim integralnim dijelom, međutim, značajan broj država u svijetu je priznao Kosovo kao svoju republiku, a to je kao državu, a to je i bilo za očekivati iz jednostavnog razloga što je odnos prema albanskoj manjini i Jugoslaviji, a poslije još više i u
u Srbiji bio jednostavno nesnošljiv i to je samo bilo pitanje tko će to sa strane iskoristiti da preuzme kontrolu nad Kosovom i to su naravno napravile NATO i Sjedinjene Američke Države. Kako? Najveća baza koja je napravljena bila odmah nakon što je se Kosovo samostalila, Bond Steel, napravljena je Kosovo. To je tada bila najveća baza Sjedinjenih Američkih Država izvan Njemačke. I ta baza postoji dalje, sad postoji mogućnost da postane ne najveća, ne druga, nego treća, zato što se gradi velika baza u Rumunjskoj, jer to je dobra pozicija za daljnje odnose, to je natezanja sa Rusijom. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Međutim, i situacija je rovita i u samoj Hrvatskoj, zato što se u Hrvatskoj, zahvaljujući jednostavno upornom nazadovanju, propašću poljoprivrede, propašću bilo kakve industrije, propašću brodogradnje. Evo, nedavno je čak i zatvoren Brodarski institut koji je bio jedan od 10 instituta u svijetu koji je mogao proizvesti podmornicu. U Hrvatskoj imate praktički podjela 41-45 koja je, mislim, prošlo svršeno, sudionici toga su već odavno mrtvi ili rijetko da gdje postoji koji živi, ali istovremeno imate da se to potiče sa strane, a hrvatsko stanovništvo je nažalost nasjelo na tu priču, ne želi se nikako od te priče odvojiti i svi, recimo ono što je vrlo zanimljivo, recimo Englezi oni uvijek taje svoje agente, ko su im bili agenti, ali uvijek zaboravili da se recimo i u hrvatskoj historiografiji se zaborave napomenuti da je Ante Pavelić između ostalog bio i britanski agent, a da je njegov dolazak na ovo područje, nakon što je odbacio Maček tu priču 1941. Vlatko Maček, lider hrvatskog naroda tada, koji je naslijedio Stjepana Radića koji je ubijen 28. od strane velikosrba Puniše Račića, da je on odbio ponudu Njemaca i onda kao alternativno rješenje pojavio se Ante Pavelić koji je došao u Zagreb sa nekoliko desetaka ustaša i oni su jednostavno došli sa njemačkim nacizmom, talijanskim fašizmom, jedno su sa tim njemačkim nacizmom i fašizmom jednostavno nestali. Ukoliko neka država želi biti čvrsta, mora postojati jedinstvo naroda. Nažalost, upravo sada u Hrvatskoj se pokušava narušiti to jedinstvo hrvatskog naroda koje je postignuto tijekom Domovinskog rata, kada nije bilo podjela ni lijevo ni desno, nego se znalo ko je neprijatelj i svi su se držali maksimalno koliko su mogli. Naravno, oni koji su sudjelovali u obrani zemlje, dok su istovremeno iza leđa odlikaši iz pretvorbe, ratni profiteri, otimali sve što su mogli i to je danas, imamo taj rezultat danas u Republici Hrvatskoj da mi praktički skoro ništa ne proizvodimo. Imali ste one talente, čak jednog talenta nekadašnjeg ministra financija koji je objašnjavao kako je puno bolje jeftino ga uvoziti nego skuplje proizvoditi, pa imamo taj rezultat danas u Republici Hrvatskoj. Istovremeno, situacija u drugim dijelovima svijeta nije bajna. Recimo, Kina ima politiku jedne Kine i oni Republiku Kinu, koja je u stvari Tajvan, oni to smatraju svojim integralnim dijelom. Zahvaljujući nekad i Kissingeru koji je odvojio bio Kinu od tadašnjeg Sovjetskog saveza, vi ste imali američku politiku takozvane dvosmislenosti da oni malo naoružavaju, malo surađuju sa Kinom, međutim oni nisu ulazili u to da je to jedinstveni teritorij. Kina sada otvoreno zaziva da želi preuzeti kontrolu nad tim teritorijem. Oni se pozivaju na koncepciju koju su imali jedna država, dva sustava, koji su imali za vrijeme kako su došli do Makaa i do Hong Konga, međutim velika većina ljudi na Tajvanu nije zainteresirana za to jer smatraju da su demokratska prava koja su prije postojala u Makau i Hong Kongu dok je bio pod britanskom krunom, da su ta prava praktički zgažena i od toga ništa nije ostalo i to je jedan od glavnih razloga otpora stanovništva koje živi na Tajvanu. Zanimljivost tajvanske populacije da starosjedici sa Tajvana oni su manje zainteresirani za ujedinjenje sa Kinom nego potomci onih koji su došli sa Chiang Kai-shekom nacionalističkom vojskom koja je bila poražena u Kini nakon građanskog rata kad su tukli Kuomintang i komunisti. Kad je Mao izvojao pobjedu, otišli su na Tajvan i ta ekipa je više zainteresirana da dođe do ujedinjenja. Amerikanci, naravno, oni će se tu postaviti vrlo oštro, međutim u onom trenutku ako stvarno dođe do sukoba, ne vjerujem da će se Sjedinjene Američke umiješati, isto kao što se nisu umiješale u
sukob u Ukrajini, nego tu guraju NATO i Europu. Najveći profit od tog rata u Ukrajini imaju oni zato što je njihov vojno-industrijski kompleks proizvodi maksimalno koliko može, a ove stare zalihe se lifraju i troše u Ukrajini. Ista ta priča po meni najvjerojatnije bi se mogla dogoditi sa Tajvanom. Bez obzira kakva situacija se bude razvijala, Kina je u naletu i Kina u industrijskom i tehnološkom napreduje svakom dana sve više i širi se sve više. Oni inače imaju planu do 2049. završiti svoj 100-godišnji marš koji je započet 1949. kad su komunisti došli na vlast u Kini, želeći na taj način postati prva gospodarska sila svijeta i vrlo teško da će njih neko u tome uspjeti zaustaviti, zato što svaki imperij ima svoj početak, sredinu i kraj. U Sjedinjene Američke Države polako tonu, one pokušavaju zadržati svoju poziciju, međutim cijelo težište gospodarsko i ne samo gospodarsko, nego time i političko cijelog svijeta preselilo se u Aziju i praktički Europa oko koje se stoljećima vrtila cijela priča i Amerika pala je u drugi plan. Onda smo dobili novu godinu, naravno imamo tu veliki borac za demokraciju i ljudska prava, Benjamin Netanjahu, predložio drugog velikog borca za mir, Donalda Trumpa, za Nobelovu nagradu za mir. Sad tako, a s obzirom da je u međuvremenu napadnuta Venezuela, jer se kao želi eliminirati njeno sudjelovanje u dilanju narkoticima koji dolaze u Sjedinjene Američke Države, i ako i sudjeluju u tome, to je u nekoliko postotaka, s njima graniči Kolumbija koja čini preko 80% proizvodnje droge koja dolazi u Sjedinjene Američke Države. Međutim, ovdje niko ne postavlja pitanje ni ljudskih prava, ni ništa. Recimo, velika umjetnica i voditeljica Europske komisije, koju niko nije izabrao, nego je oktroirana, Ursula von der Leyen, ona je izjavila nakon američke intervencije u Venezueli i otmice venezuelanskog predsjednika i njegovog prebacivanja u brod Iwo Jima s kojim on putuje prema New Yorku, gdje će mu kao biti suđeno, na osnovu čega i na kojeg prava. Znači, međunarodno pravo je na apsolutno nuli, to jednostavno više ne postoji. I sad, glavni razlog naravno nije nafta što se interveniralo, nego je zato što Venezuela raspolaže praktički sa 303 milijarde ovih barela nafte, recimo iza njih je čak i sa 297 milijuna barela nafte Saudijska Arabija. Prema tome, to je zemlja broj 1 i naravno da su oni zainteresirani da postave tu vladu koja će njima odgovarati. Nije to prvi put da mijenjaju vladu, imali ste i slučaj Salvadora Allendea koji je uredno demokratski došao na vlast i onda je srušen 1973. To je financirala ova transnacionalna korporacija AT&T, oni su financirali rušenje Salvadora Allendea. Bilo je nekoliko tisuća nestalih, deseci tisuća pohapšenih, naravno Pinoche koji je došao tamo na vlast zahvaljujući američkoj, to je ciljnoj pomoći, nikad zbog toga nije bio suđen, nikada nije bio izručen, nikakav Haag, nikakvo suđenje, nikakav Međunarodni sud pravde. Međutim, to pokazuje da međunarodno pravo u potpunosti ne postoji. Jedino je problem što će ove godine biti velika 2026. gužva ko će dobiti Nobelovu nagradu za mir. Da li će to biti Benjamin Netanjahu koji po meni vodi, ne vidim nikakvog razloga da ne dobije Nobelovu nagradu za mir, jer je već i Obama dobio Nobelovu nagradu za mir, on je ratovao protiv nekoliko država. Benjamin Netanjahu također. Sad se tu imate i Putina koji ima dosta pretenzija da dobije Nobelovu nagradu za mir, a sad se tim demokratskim procesima, miroljubivim procesima priključuje i Trump koji je prošle godine nezasluženo ostao bez Nobelove nagrade, ali sad je stekao sve uvjete intervencijom u Venezueli. 2026. godina bit će vrlo teška godina ne samo za zemlje koje su ratkale, nego i za Europsku uniju, poglavito za Republiku Hrvatsku, jer Republika Hrvatska u ovim turbulentnim vremenima u kojima sad živimo, ona nema nikakvih rezervi. Republika Hrvatska nedavno je u jednom dnevniku objavljeno da nije istina da Hrvatska nema rezerve hrane. Prava istina je da Hrvatska ima rezerve hrane za 200.000 ljudi ukoliko se racionalno hrane 40 dana. Međutim, čini mi se da Republika Hrvatska ima nešto više od 200.000 stanovnika, prema tome ta količina hrane je nedovoljna. Ono što je važno spomenuti je da svaka ozbiljna država, što u ovom slučaju Hrvatska sigurno nije,
bi trebali imati rezerve hrane za svoje stanovništvo za 4 do 5 godina. Ratovi obično kad krenu toliko traje, to im je neki ciklus, početak, sredina i kraj. Ono što je također važno, Hrvatska još uvijek nema strategiju nacionalne sigurnosti i Hrvatska ne raspolaže naoružanjem da bi se adekvatno sada već u drugoj četvrtini 21. stoljeća mogla adekvatno braniti. Što se tiče lasera, što se tiče dronova, a sve ovo što smo do sada nabavljali, to spada u priču koja je zaostala iz 20. ili maksimalno prelaska u 21. stoljeće. Međutim, sam ovaj rat u Ukrajini je pokazao da su nastupile nove tehnologije, a Hrvatska jednostavno je nekompatibilna da bi se mogla s tim nositi. Također, mnogi se pozivaju recimo na jednu od najjačih grana u Republici Hrvatskoj, kao to je budućnost, međutim po meni to nije. Između ostalog i klima se mijenja, a to je turizam. Međutim, Hrvatska kad ima turističku ponudu i ima određenu količinu turista koji godišnje dolaze, Hrvatska njima ne prodaje svoju hranu. Hrvatska njima prodaje uvezenu hranu. Ta hrana nije proizvedena u Republici Hrvatskoj. Kao i ostale stvari koje se nalaze u tim hotelima. Na kraju većina tih hotela uopće nije u hrvatskom vlasništvu, nego u stranom vlasništvu. A jedan od najljepših bisera što sam čuo od trenutnog premijera koji se pohvalio kako smo iz europskih fondova povukli 5 milijardi eura smo povukli i to ćemo sad moći investirati, a zaboravaju spomenuti jedan sitni detalj da su banke koje nisu više u vlasništvu Republike Hrvatske, eventualno je jedna od manjih banaka je Hrvatska poštanska banka, ali da su te banke, bez Poštanske banke, izvukle dobiti iz Hrvatske 5 milijardi eura također u prošloj godini.